Halo perlok jangan barok. Hakan ke video ke menta perlok ngan pen dengan pentip sepi ya web application la de app ba pila ban kamai pisa tang dak ba pisu tek yakas. Ya ka message ane pi chat message ane pi text message apa WhatsApp ane hap mobile phone jong pi ki SMS jong pi. Kumno pin kamai pisa dak ka bale kumta. Ngan pen pi perlok uni web application ba pila ban kamai pisa perlok. Kapisa ke bapi pitek message kan poi hang ne anda kalau poi hang ne perlok pila ban withdraw syaki bank aga wujong pi pai perlok kapisa janga ka don sipau tangka ka ba nangsa ka ba nga kelempat withdraw pai da pila ne withdraw pin sa withdraw kan perlok om tangga ta uni up pila an play sibun teligi game pila ban Richard mobile pila ban la sibun tri game mentangan pai tang dak bah fintech message ane fintech WhatsApp pin la ban kamai pisa na po jong new application parlok pe ik video de bokut bat ya subscribe yu dengan channel ki bam pandap ban subscribe pe parlok ngan pen i sepi perlok pet kanika keyboard cenga kanika kelongkum ni pet namar ngadon yaw ni up pet kalongkum ni ngangai pi lada pim don ni up kamlong kum ni namar ngapat ngadon yaw ni application kemut kanika keyboard cenga ka recommend dau tu application ni ka keyboard cenga nang bangan la ban kamai pisa da pilet nang ni perlok nau new kif phang ne pet ulong kum tu new kif man la kas ngi pio ban skat yaw new kif pin skat kan ne pin yo nang ne pet no 0.05 ayo 0.05 man kas ngi pio ban skat ya tu tapi tek message hang niru kan keu bai kabalan jong ni tapi tek message anu kan keu bai kabalan jong pi hang ni parlok namar uni application udah batrekam sisa 4% na penta gitu gitu basu tenat menteri ya uni application tang dak basu tek message ane tang dak basu chat message kam tam le ya gitu kibreu ki baklan ban tek message syaki we banya tek message post up ane ha pok mobile phone ni pi tek samla ne pi ya sen message samla ane kan jing ka message ba pi sen nu app ula ban ai bisa sisa ya pi sibun ta perlok ngamdon sibun ban ong sipi tang kum tahi ngai pila sung thu kumnu pintrai na po jong nu application ban yo kamai pisan mar nu application udai 4% utrai kam nak mentak itu bakwa syaban kamai pisan po jong nu application ta tang ta perlok kublai sibun ni pi parok pe ya kani video jonga kani por ba menta